kwa bari mnonga iwo kutureba kadakika kutwahikamu naka program y'ebyamagara kandi nikushaba ngo twikirize umwabazi yogu twongeserereze ahakije kitabe twaganireho atwatena na kansa erukushangwa omabere. Dr. Philip Besije yinaho yatushikize when hatinanda kongera katwongesererezaho tukareba ebyo kuriye bitwine kwani tukoresa ukubasa kurwanisa indwara nkezi ubundi hakagira wahonokaho na mnonga wabo kitiremu amani. Mbwenu munyikirize nsime bakazire health products okutusiye byo kunywa ebirungi munonge bikushemeza amagara gite because yo butwane bindi kandi kubasa okugira obyatambira nishango maduka gono mwihanga kandi akasente nikache karinganire no okutusiye program eji eyebyamagara twaza kutandikiraho na Dr. Ayongesereze hariya ahitwabire twahika katugarucho wa Dr. kuri kubona urebe igipapari nerangi yaryo hariho aganerangi yehongwa kandi harengine erangi yabinzari haragariko ine yarushagama hati agerangi yarushagama ngo ekuseyo namani abukari yaho kandi nigubwo arimo buri kintu cyona ikiri kuza kuyamba ibirutsi ibintu tugambaho kubasa kutiye bwo mu ngoro nyeye nari amjanta gatama papara gongo manyandi nyeri ngumaneri yaye kintu sigaho azegeri kutura wali gohomwe no rwehone kwenyene kandi nemkoze sayamizi nayo nje kushanga yatandika gukora je abwo ikirisi cya potassium kiryo mu papari hata na mizi nawo gakora ja habwo kugira ngo naryi papari kumke ipapari katugire ngo hatiya tiriyezire ne season tiya mapapari buzima nuwasa kurusa amababi y'ipapari akakaruho kargaho kuri kubana oyine ibabi y'ipapari ribisi nurishe kuro kamura icyo uri kwetega n'iki giko kimwe cyonka kandi umurundi gumwe iki giko kimwe cyo uri kuhutsa supu uchideho akakashanje kuwa yo mugirye ibabi ukinywe nikisharira nko kuri kucurira kunko mukusharira kwa cyo nibwo bunozi bwacu uko karunja karwa katuje ngo eribisi titi wahika kunko wawe n'iryume ryeragize no kweragasa ibabiri ya ibabiri y'ipapari iwe iriho tubabo tugisopurete ibabiri mwe ubiteko mu gikopo kimwe cy'amizi hafi lita ubireke bibire kumere ndicika nk'ibiri ufundikire byatanika kororombo jejene unywe kicweka hatiye ikintu kimwe handi haci nabwo noza kwihamu ibiraya mbeshagama kugira ubukaka bwo kubasa gukora ikikire biri kuhereza mu biramani biri kushoza kitari kwetekwa mu mubiri haze mitari kwetenga umubiri byahagamo mu mubiri nibwo bushiguri gutuma oxygen yabanje acid yaza yigure kuko nabiharebeka nabwo yeco ibyo nabyo biriho biri kubasa kozesibwa kandi tubine itwe twirirwe tucyaryo mu nseri mu buri kintu cyo kantaka hurire mwakaro kantaka hurire mhogo kantaka hurire mucinjire ngu ebyo nebyo kurya ebikubisaho mbere just 15 kakwate na neki hakiriye bindi ebitwabasa kukoresa kurwanisa ikokoreya kwasa kuteganisa biriyo warugire bundi buco ebundi buyo ndagire hariyo koko ya natari kwenda kushanka ibere irerera hatiya ibyo bihimba bya koko yes kuri kubikaranguka bishikuruka biha mu iki cyo kunywa nabyo nibikwereze ejo ikiri kuyamba umubiri kwirinde ibyo bose kureta kuzimbagurika uyamu iki kiri kubasa kuyamba umubiri ukutambuza gishagamo uyamu iki kiri kuyamba umubiri kongera amano mu mana gari kurinda uburwayi hatkanaza kwese babintu binjo watanga kunja mu bishara n'amabere akwani indebe kitonganwa ndagayendebana n'umwani nakona bukarakache bungakakoze nkibere ngwende nitera ina questionuza bityo tutandike kubyese baho kandi kitonganwe ejo numva binji bacite kitonda cy'amabere aza icyo kikugira ngo no bishwaniriza kunkane nebiri mu mibiri yambe ibere okugira amagara marungi buzima mazima warebye nkoma mahanga ingoma mahanga abantu abazine nk'ebimuri kandi benji
nizera bazireka konka ko uri kuganga burenko mu mahanga iyi ni mwo bujuma buri kutukura ubwo bujuma buri kutukura oke bwinemwe birisa bingi biri kuyamba amani bw'umubiri okubaho gaheza kuhagira ishagama okubeye umugasho kandi gushyira mu ntunga ishagama ejo iri kutukura umenya iri kwera ntabwo ejo ababine mwege kubikoze ahubwo kubona ko uri kubona ukoresha inkoma amahanga ije yamba n'intambara nungiye shagama hazempereza nungiye shagama niri kuretera ibicuruzwa by'umubiri kwakira kiri kwetengwa okukorese kiri kwetengwa okundaga kitari kwetengwa tugumye refresh nkiriyo niyabuze kibuzo canje nindeba turinka baza hamezi emboga na ndebijuma akaro ebihimba muhogo akutukuza kuranzira erizoba hariho ebiri gukora nk'enyombeka mubiri kandi hari gukora nk'enkozesa mubiri hatiya twayishoniza ngumiri twagombekire n'amabere twagagize hatiya kuri kuba n'urya buro n'urya ibihimba n'urya soya n'urya amashaza n'urya muhogo noba nurihamu bingi biri kuza kuombeka umubiri bingi biri kuza kuhereza amani bingi biri kuza kuhagira imisi bingi biri kuza kuhagira enkozesa y'amezi konka hatiya ibere rye ryabiriho ibere riri kwetenga ishagama ibere riri kwetenga amani ibere riri kwetenga ubutagasi ibere riri kwetenga ubuyonjo warihagirota ibyebyo nibyo twataha amani aho biriye bindi ntitubirya ngo tukore shagama kandi shagama yikurire kirayombeka umubiri ntabwo ejo ibyebyo nibyo kurya bituri kurya mu magara ga burisho kandi kija kikwira mu ntunga wanugenderera kuri yebyo ibyezire ibirwa byezire hatiya ndikuyamba mu ntunga kugira mwaka ninga ibirugire umubindi bicweka hati kija kituhereza n'ibindi bituri kubasa gukoresha kureba ngo amana ga immune system gaguma inamani gago imyonyo iri kuba ni kwetenga mu mubiri kweri kubera iri kubasa gukoragana n'embangirizi n'empezi n'amezi kiyamba umubiri okubasa ku meni gukora budget ikizoko bariraje hatu ejo shanga ngo hariho ebyo kurya biri kuba binemu ebishaju mu buhangwa bwabyo nka avocado nka kenteteri nka soyabini nka simsimu entungwezo nka chia seeds ebyo nibyo byo kurya ebyo uri kushanga ngo n'ubu okukiha Kenya ukakireta mu Uganda nabwo nikikukorera kitari kushana ko kuwe kuyasukuma wika Kenya ukagireta mu Uganda sukuma wika mu Uganda teze tera kukorera ko kuwe kugiye sukuma wika konke bye bishaju haza bingi umugebyo nore ngo ni binke mbibo byo ni bicwekana sabod bije bikuyamba kandi abantu benji abari kubikozesa umubiri gwabo niguma gunyiriye amagufa gabo nigaguma gatereye kandi nebishaju nibabikozesa je inshoro kure waza nko mu matemba ga Uganda niho batandikije kumera amabondo konka kigumire kushanga umuntu nakonda kushanga umugongo gwina mbere konka nabwo kushanga ngo ebyebe nibabikozesa munonga kigumire kushanga umuntu atanyiriye mu matemba ga Uganda ahabwenje abo kuba hari mwebyo ibiri kuyamba umubiri kutebekanisa indunda ye biri gukora inaga ye bitari gukora yego ntabwo ibyo kurya byona ebine bishaju umubuhangwa bwabyo haza umubuhangwa tugambe mbibo tugambe bijuma yegente ninge mbuzi yekoze ise bimera kukoze ico kishaju kuyambe ico kikoko nkanya guri atanaza yenda kikachahwerire ibishaje birimu kibiri kushana n'ibishaje biri mu mbibo ibyo mu mbibo n'ebikwato ibyo kuza kukozesa kandi ukakozesa shubaju n'ebikwato eri n'emikambi
iri kuza kuyamba kureba ngo incencura y'ishagama inkozesa y'ubukoko umumara yabaho kukweza gomana gwanuye denga dera muri rushanga ngo ikiri kwereza amani umunda y'ubutafari n'akandi kakoko bakweta mitochondria kwa rushanga ngo wagira mitochondria yanciri ngo mani make goyine amani make goyine nibwo burofogora bwigumeno rugira bwinshi uburofogora je bwinjira bwo burwire burarugemo azane kokore ne basa kuratirike hata kuretera chances zo kugira ngo uburofa bwerundane omwibere akwabona no burofa konka tubwaza mu mukono tubwaza mu kuguru tubwaza nkahi bwashara ngo bwagira ngo busubire omwibere hata chances kuretera bwakanyo mwibere nazibazire ziha ibonebe kansa yasubira mwibere ningashe yaza omwibere nawo kuki ibere bikozira mu gisharo mu nonga bagaraka kuri ntabwo ico wareberere bishajo urebere n'amabere kandi hati wareberere bishajo nuyebuze bishaje byoyine bishemere kubona ibirugaka byugine kuba mbyingana kitabyanga hati washanga ngo ari bishaje byoraze kwiho mu mbibo yani ibinyobwa simsimu entetere amacanda ibiyebye bine ibishaje byabyo nuje kuba notunga umuco bwo gukora ibishaje biri gukora juba bitari kushisha mubiri okukira okukozesa ibishaje bya rugo mu kikoko ibyo uri gutekwa kuba uyine ko gutekwa na za goat meat nutekwa kuba uyine koko uri kumenya kubikora ibiri gukora mu muntu kubihindura ku rugo mu mbuzi bikahinduka ibishaje iri gukora mu muntu kandi icyo kintu abantu benshi tubari kukira kukikora so wakozesa biriye byembe ubona naba nakira ubwo wakoresha ibishaje biri akubebe bigumira itema atemana no kukwera mu mubiri ishaje ekiri kubasa kuba curubi kiri kubasa kutateganisa mubiri mu nonga kungana cyo kiri kwetenga ngo ukirye n'imboga nyinji mu gazete ziri kwirabura ni ikinyanja cyo gushanga gukine bishaje binji nk'imputa ishaje kiri kurugamo ko uri kuba ukiriye no gutunguru na katunguru cumu n'eshenda n'ibinzari na biringanya ico kija kirinduke cyo kiri kubasa gukora mu mubiri kandi kikarinda ikindi kishaje ikiryo mu mubiri hakasigara mu bishaje biri kweza amani hakashobora ibishaju ibya bishoro bishabwe bimutambara yeshagama ishagameji yo yinganati mbone ngitemwe byona ndena ye byakire byona bize muje dene bone kutambaraje iyo eshagamejo ninji hankari akwani mani brango bamba pemeshagama ngo guyayinenje oguyayine nyinji hato ine nyinji nabagihire kandi nimbanyine kubanyine kwinganati mbone feeding byona ebone ebyakire rero bone tambureje ninge yuge numa pemeshagama katandi kwijwa umutaka akaje byo kubyahurira n'amani amanyango yineshaga kandi inemirire yeyira ikihagire inkora yishaga kandi ukoshanga ngo umuntu natekwa kurya byo kurya biramhamani ahubwo kuba naza kusiba yisize ninga naza kusiba hinjire ninga naza kwa senku atari kugira ngo wargomuka wasitamo mu ofisi bwa ikomwazo wataha ni zirashitari kandi wije mu motoka wagaruka yo mu motoka wayishyira mu ntebe wahendera uri mu kitanda hati noreho ngo umubiri ni guterama muno uryaho tiguri nkeyiro kubabiri batambana n'amani za bodo zikazitari hati yani tusitama muno konka umuntu uri kuba nayenda kugira amani nagibye kugira binamani ebiri amani nebye bibisi ebiri amani nebye biri kubasa gukora ibimera nizo mbibo giye ko kubona ubikoze sa niwe nkanoye kurira mu amani so eshagama mu process nehika kandi umuntu hari kwetengera okucebeza eshagama yayine naba yakurira ngo amani tagine konko cyaza kureba emirire ushanga mu byo kurya bitekire kurwa January kandi January utubisi tukanga yo kace kandi ubundi turi kubyenda no kubyenda
Pate kibisi ni kihe shinda yekere kibisi. ubutunguru, inyanya, ovakado, Imiyembe, imiyembe, inanasi, amapapayi n'ibindi. ibikwisho. Hey, ibyo byona n'ibibisi ibintu amani mabisi biri kwiriza gumani agari. Niturya byo kurya ngo twanise icyo byo kurya bine cyikoze so mu mubiri. Ako cyo nkibereshera ni tentenda kuberesha. Kungati wateke bihimba tibicamera kuko wabirya ngo ugira amani kunka wabirya byonka nubiye Imbantaramere. kiri kubaza. Ntabwo ejo nubwo rabo taraze kurya ibibisi byonka uyine kwijuka ngo ukurya ibihimba utabirire n'ibyo kurya ibibisi no waza kutuma umubiri kiraterame kikareta uburofa uburi kubase kureta kuzimbagurika kurete koko uyinkoze sambi ya oxygen yo yunga ni yakabi akoko kunkamani macho mu immune system ubwo ari kukiranya. Okay. Omukutanga ko bwana ugamba tukugendera kuhendera wabana ugamba ngo na acid nayo neba nyingi. Rero manya shagame burakutamburaje eburakogaje acid banyingi hata byona biterana hatoshanga ngo habamo kwerundana ko burufo kwahendera kuresere kansa ningashi ibintu kugira ngo byayirundana bikakurwaza kansa. Acid G yo yaretwa kandi yo nkaje rwana santa ahabo kwa ninde wo ndeshaga mahandi yatamburaje nka acid tunamanya ngo ndaje balancingire tinku manyoko wantoza yo ati nureba ko uri kuba uri kureba kimiki ibinyasi ibimera ibyo kibikuza kwibuza ngo acid tubalance nende n'imbuzi ni koko konko umuntu wakega guteka ibyo neshobe yo kubanza yiyakoze kwiga guteka kandi ukubwira twatugiye byo mushaka abo kwa ko uri kubiteka obyake kibiri mu buhangwa bwawe nabwo ejo acid na mezi na alkaline nibije kutabalance ngako byo kurya kibalancingire twendra tubukoze ro twambwe no kutwara hamwe n'ubyo butano bureba ntabwo ejo umuntu we n'ukwenda kugira amagara maronje umuntu we n'ukwenda kuhagira inkoro ngiye mbiri umuntu utari kwenda gutereka urufu umuntu utari kwenda gukora acid akoze byo kurya nko kubiri mu buhango bwabyo biri bingi kukire byo kuza guteka yakira kitakuri inchozi y'inchikote wakote kitakuri n'ukiro wakirya kitekire ibyo kurya byo kwihamo nibikuyamba mu nungo kukire cye cyateko ite tukega no kubitata tukatombuto tukakiha iyo kirabyo mbuto ahubwo kuba twababaho kuba bunuza mu kanwa ikintu zo mu kanwa ushobora mu gicucu kuri ikiri kusharira mu kanwa ushobora gutushimira ko ntikikoze umuntu wena uri kwenda kugira shagama nawe ndahishagamiye amababi ginemo shagama yako kurorofiro igikurorofiro iyo ineranje yacijuke konka yo nishagamire kutukura hihi nibishona imbaganise ry'umuranje ntabwo cyo umuntu uri kuba narya ibyo byo kurya iry'amababi iyi ni cyango cyari kuza kuba neyihamo ukora ishagama kandi ko tuza kwibuza iryo shagama iyo ne yaki ishagama niyo iri kwekurira ikikombe ishagama niyo iri kukitambuza ni transport ishagama niyo iri kukurinda ishagama niyo iri kuretaho ihorere umumbere iri kwindahinduka ntabwo ejo ukugenderera gukora ishagama ni ikintu gikuru ikindi kuhamya ngo ubiyinjire nitumara garya ntabwo ejo wajya uri kumenya ngo norya ikirarwemo ibyo kwirinda bishimira uko birwa muri ibyo byo kurya ibitekerezo ibibindi. Okay, actually kwa gamba cyo nishika bakatucyanka beetroot then harona n'ikindi kishaka bacira kwa bacindire kutukura ngo ibyo wabinywa ngo nutunge shagama ngo kandi wabinywa munongo karengesereza ngo nushatuka n'umutuma wabo kwishagama neba nyingi ibyo no bugamba ho Dr. umungere yo kutunga eshagama eje yitrukwenda ngo etambuzeje ebitwarya then tukasigaza amagara mwingi n'ibirungi kunkahora kubatama ko kurengesereza mwenu ukwetwara n'ikintu gikuru umuntu kwetwara akamanya ngo kora bine beetroot
nuza kugihamu ikiri kuza kuyamba kukoreshagama nuza kuyamo ikiri kuyamba kutamuzijyoshagama umutine beetroot katugire ngo washanga uine beetroot iri kwingana n'ijintomi mazima wanoza kugiga turi kujimara gishari kichweka bumba ikikonde cyawe uri kukiri kwingana umengo kichweka cye kikonde cyawe niyo beetroot iri kweteka gishari mukabiri hatiya wano nangwe koleje nayo gihagire mu gukora ugitemo indimu ugitemo katangahuzi kace unage nk'urushenda ukoreshande nyuna ndiyo niza kukakira kakota kujya butuna nuwasa kukakota konga hatiya abwo kununguna abantu b'ingini bakakotaho kabiri bakareka konka kuri kakoreshande hati kije kikuyamba kubasa kukahutaje kandi no kasiyo ko yikashimiye kubona kaje uyetantara no kuza kukanja kanje by'abantu bingi batari kumanyaje ntabwo cyo umuntu uri kakoreshande naba yayunjeza iki cyari kwetenga ukukoreshaga kandi nako ugikoze rokyo wine nko kubuza kongera amani umumani agari kurinda abarwayi hata Dr. Kintu kushaba turi aha kutangira kansa iyo mu mabere ukorabira ombyo kurya nani shanga abantu bari no batureba hanyuma yo kubashomesa kutwabashomesa hatungwe no bakorre round up obarundane ndetse wabashomesa ndugambo bice twende muri muntu we n'urukwenda agomagara amaronje agarondera ubugari kandi ubugari ni ibibisi katugire ngo uine spinach uine cabbage uine cucumber uine ubutunguru uine shenda ikore mushande urengu akora karite yemwe wanyohe girasi kora atimwe katangahuzi ijoshane ne basakusyana nyinshi akare no mukotine fridge uine fridge ne basakumana n'ibiro bishatu rero ibye binagamba kibe cyo kureberaho cyebinde byoyine ahubwo kuba hariho abatine cabbage hariho abatine igicukwamba kunka bine nderema bine mikamba bine nyabarashana nabyo byo uri kubasa kubita hamwe ukashekura ukihamwe shande ukajinyo I'm imagining ikiri ku masoto kabinywere kwijo binyo akananka inyabarashana nyewe n'ingiteka njonda amababwayo ntamahega byona mbitandukamo nteka ikeza kutabura nonda ikikopo cyanje njejena shage ijane horomba atenjunjini konka icyo kubiri kiri kironje tiputeka no gushukamo amizi gari kose kuri kubiza wine kuko uri kucendeza amana gari ko gari mu gihe cy'iwagiza ibiri kuba binke bishushu nibyo kubasa kubiza ninge bina amababi gagumirinka gagemiyembe ninga gamapera ibyo no basa kubiriza konka rero ushimire kubonota uko mufraska ukatamumizi gari kose ukafunikira agumiza gari kose atigari kumana gose konka nikachenchamo ibyo kwetenga rero katabura ira kuza muhero washanga umuntu yagizira butwa kwingana buto mu mubiri oba ngo kubwa nusubiro mu ibere kureta kansa ebyo byo kuyamba basa oku reversing situation ngo umuntu wa mutada yateji basa ku reversing situation aha kuba yakika kore yaba kansa ubundi ikagaraze nyuma ninga hina kikuba cyatusijire kini kitari kuza kwinuka kweli wakora ikintu cyikira mbone shukuru yakizwe no kugira ngo tujabirira mwagazi yawo kandi ati abo kumanyire ibitekere umuntu ari kubasa kweta ha diet yo kurya ibyo kurya bibisi ku nabwo mbara wahuruka wawo no wahuruka kurunje kandi nore no kukururuka cyo kimesa ngubiri nkamizi menji gateramo mu mubiri gatinda mu mugasho konko teenage izo nyombe ka mubiri hati waba uri nko mu mbera nkejo hati ya bya binyobwa entetere simusimu cashew nuts ibyo bije gukorera kweza ibyinyombe ka mubiri mu buryo bw'ubwiri ngo uri kubona bikondora mu gorofa zinyunyuta mu burofu bwo n'umuntu garakabuze twabyetegereza ahabo kuba ururimi rwa rukugamba turwetegereza Dr. Philippo Besigye kandi wabana tushobora aha twabasa korese byo kuriya
okubasa kuhindura amagara agagasha kubi gagagira obutwa na munonga twaturiya hapate yibere ekiri kurugamo kansa okutwakubasa kulisa amagara gitu gakaza aha mustari ngezga nkine cyuyihamu kandi watandikira aho babasa kubahurire ubwo twahindura tutyo n'abantu cyo gutunga charity omuhereza kandi abakazira health products bakutusyaho program eji kandi onyobye kunywa byabo nabiboneza amagara gawe tureba n'urwo kwanza rupija mukama barinde